Supak ngolo kolbari dolu sokka Jorhat town nolopa gidak bazar mokolo hadakka nolom sin ajoko langkanya nolo kala dulangka hadakka ngolo sekosa gidakna se Jorhat kolbari sok gene ngok koma pai riang koma Hai. Bazar ko di kap gida. Bazari kolo gida bumena jo kibayana mayum yumaka ngaipa bila longa pa Jorhat bazar alam ka pam nangor kang kolo gida ko masam ge bola hadakka nat kimta sin gida tili bulu bulu tili dukta guminda ka oma ko biso gupong gupol gida ko na hadakka ok video sam nalo kaya mulai semua apa ka bila hadakka nalung langkan tila duya bona taon apa tapos nalung modeka ka nalung kala jega sabse najo ko nalung kolo pa langkan bidung de kato ha malo bazar mo kolo gidak iya yo hai mane kare mai yang beke plan kolo pa min sampai dah buluk kolbari dolu kothar mure dah kangkanda jagase Supak ngolo kolbari kendro sokka Jorhat town nolope ngolo gida bazari kolo bazar mokolo gida odoke ngolo tempu koki gelendak nana sokka ajoko modada Jorhat town nolope 17 kilometer ne 18 kilometer ko lagi dam dak sopa mayum mane ngul yumayum beton na odo gari driver da lubida ke odo putiko lagi da gamda se kendro sopa ngol khoba kendro sokka Jorhat town nolopa gida konna kata kolo apna gida ngoto malumai kama tolop duksa golop duksa da mayum yumayum dugala ngoka first Jorhat dolung ara sopa dia odo ke lambalok baru dugi duksa la gida odo ke dolung ara keren sopa dia kematu ada bila suka nolong sin aja ko langkan na pan lambat Jorhat town nolopa gida konna kata kolo apna gida ngoto malumai kama tolop duksa golop duksa da mayum yumayum dugala ngoka first Jorhat dolung ara sopa dia odo ke lambalok baru dugi duksa la gida odo ke dolung ara keren sopa dia kematu ada bila suka nolong sin aja ko langkan na pan lambat pangolo Jorhat town gepe bo ajok gepe gepe tabon na kintu pokka 40 minit lagi kam speed pa dugela sine sokoto puri dai pa speed pa dugam begela Jorhat town palu iya pura bihu bazar monne kangkito ekdom tani porot tani siloke longasom traffic haro jam gudak dosen gari he roki la tani ai pebirat tani bihu bazar Jorhat town bihu bazar monde kangkito Jorhat sa tom-toma pama town sa go napa ngo Vishal market gida Supak Jorhat Vishal market kangkumala kaya so ajo ko silo bazar ye ngolu karempa mane ngolu dhemaji selapatarempa mane tom-tom pama se riksha koki gida ngor riksha koki ai rangna riksha soki gnam se ekdom bodong ngo riksha koki Supak Jorhat town sa go bala dulu kolo pasin ngo ajo ko langkan do bona langkan pamna ngo ke silo Jorhat cho bazar igode ngo agol lokta bikuma silo ye dulu kala dolangka ngo kokon bazar ye je ngo langkan na duya langkan tela upang ngo Vishal market ka bukun gela nalu kolo pasin ngo bazar ina mam kang kejo tani ekdom gari lang tani ete obdu bihu no akhuruka
Ma kuruka din so apunga bozar ikolo gelendu bozar mokolo gitu pura Vishal Market bozar itabo gelendung kubo sopak ai patayam lagi kang bozar mokolo dari kang supaya lomna gaya kubo na aku le kolbariong alsium tu aku kendro kolbari alo sok pura mana time lagi dah gari bisa lo gaya tu mana video ipa time me pa tamampi gelendan ke ko supaya video sempurna dong kubo na gedak kubo oma natio dah ada ke ele gedak kubo bisa latar sama nak atar deh bisa latar orang kini kau rekasa kata munabi ne kau ikan bisa latar opo merah tu sam kincoy tu mah isa popa ego gumol gilang gula poisa ada dek kau ikan bozar moto soy atar satar ladu guna dek kau poisa kepakan poisa ngai kama kupa gari keguna tu ya sang kumaya sang Jurhat cha poisa ngapude bibagel gedak kubona Bangolo Jurhat bozar sam guri duamna mitu kigo sukango 452 kako subak gedak kubo kolbari duye kulo bozar gegodung amkolo modung amkolo ngo modesin bihu bozar modung amna Nekka kosto kana mituk sango guri go sekarang pin supaya kalau abangko ratu amkolo ekdom tayem gupakang sampai orang ke tu kolbari alo tu betul supaya kendro alo betul deko tayem lagi dah pura mana 40 minit ko lagi dah kalau berkumpul ada ke bye ada ke mau video sam dulu kapakatan komen mau nangka ada ke like share comment subscribe ibi nam dan dulu ada